Gapano kazamuka Kimisagara ni ibirometero 50 bisigaye ni ibirometero 50 kugeza ubu ngubu bamaze bisigaye kugira ngo babashe kuba bagera hano kuri Mont Kigali cyangwa se abantu benshi bakunda kwita za Norvège, umuhanda werekeza za Norvège baza kuba basoreza. Iyo ngiyo rero ikaba ari peloto cyangwa se igikundi gikurikiye groupe iri imbere kugeza ubu ngubu. Murabona idarapo ry'u Rwanda ryambawe na Byukusenge Patrick, akaba ari champion w'u Rwanda. Ni umwenda yabonye nyuma y'imyaka 12 aho Rwanira aza kubona umwaka ushize ubwo yatwaraga champion. Mu mukino w'amagare rero ntabwo abo mu champion ngizo tuyatubona mu mikino itandukanye, mu mukino w'amagare nko muri za football iki. Champion no mu mukino w'amagare ikinwa umunsi umwe cyangwa se ikinwa iminsi ibiri. Umunsi wa mbere akinwa umuntu ku giti cye contre la montre, bakashakamo uzajya yambara uyu mwenda mu gihe cyo hakinwe iyo discipline. Ikindi cya kabiri kibaho nuko hakinwa uwo mwanya. Ibi mubyandikisha muri UCI bakabaha uburenganzira ngo yo muzehe kabuhariwe Azedine Ragab. Azedine Ragab ni umunyarwanda mwiza wa Tour du Rwanda, amaze gutwara etape nye muri Tour du Rwanda. 2013 yatwaye etape y'Inyamagabe, anatwara etape yasozaga kuri stade Amahoro. 2018 yatwaye etape ya mbere yasozaga i Rwamagana, anatwara etape ya nyuma yasozaga kuri stade Amahoro. Kugeza ubu rero navuga ngo ni izina rikomeye cyane mu kintu. Mu minsi yasize mu gihugu cya Nigeria abaga ikintu kitaga ngo Grand Tour d'Algérie. Grand Tour d'Algérie yakinwaga iminsi 23. Ni ukuvuga ngo babagayemo isiganwa ry'umunsi umwe 1.1 1.2. Uyu munsi bakaba bakinye Grand Prix ya Musanze. Ejo bakazakina Circuit de Rubavu. Ariko mukamara iminsi 20 ndabyuka ko Hadi Jean vigeze gutwara yo etape n'abandi mukaneza ni Grand Prix Dora muri za 2016 gutyo. Ariko uyu ngoyo afite Grand Tour d'Algérie. Nuko ngo nono bafataga ibintu byose mwagiye mukina bakabiteranya akaba umuntu utwara Algérie. Ndabona hano ikipe ya Portico Meta akaba ngaba arimo gusaba ni Restrepo, ndabona ameze nka Restrepo ari gusaba ahangaha abasaba ko DS azamuka. Iyo ntabwo ari Restrepo, ni mu ikipe ya Portico Meta. Manuel Penalve Anorte mukinnyi wa Soro nuko ahise asubira inyuma. Ntabwo gusubira inyuma nuko nguko ugabanya umuvuduko ugasubira inyuma none ukaza mu modoka y'abadereti zipoze uko aha n'igihe bishoboka ko niba ari na incident mécanique kugize cyangwa se ikibazo cyugize umukanishi yagikora muri kugenda ufashe ku modoka ibyo yabiyeme. Roto Destiny ifashe umwanzuro ariko nta kintu gikomeye. Attaque ya Total Energy kugeza ubu ngubu rero nuvuga ngo amanota ya mbere muri ya sprint mwabonye ko n'abanyarwanda batatu bahageze. Nuvuga ngo niyo nkuru Samuel Musore w'ikipe ya Team Rwanda akaba ariwe wageze ari uwa mbere, hanyuma Muhoza Eric nawe wa Team Rwanda agera ari uwa kabiri, hanyuma rero Nsengiyumva Shem akaba yageze ari uwa gatatu. Ayo niyo manota ya mbere yo mu muhanda navuga ko abasore begukanye. Ubwo n'ubundi musore kuba witwa abasore aribo baje imbere bivuze ko n'ubundi mu bakinnyi bafite amanota menshi yo mu muhanda hagati stili n'ubundi Yoel Betaeb umunyaretero kina Bike Aid. Ubwo ni ukomeje kubara kuko Munyaneza Didier Zuba afite 18 mu gihe Betaeb afite amanota 18. Turimo turabona attaque ikozwe n'ikipe ya Total Energy. Abakinnyi benshi barakurikiye, harimo abakinnyi benshi batandukanye. Ndabonamo abakinnyi babiri ikipe ya Astana, ariko aba nabo ntekereza ko bataza guhabwa umwanya wo kugenda kubera ko n'abakinnyi benshi byagora ikipe ya Sudari Quick Step kumenya ngo hagiye bande bameze neza kuri classement general. Igihe cyose rero abantu bagiye kwita bagarurwa kubera ko ntabwo mu gihe cyose tuze kugira breakaway y'abantu bageze ku 10 iri buze guhabwa umwanya wo kugenda kubera ko kugira ngo ikipe ya Sudari Quick Step yambaye maillot jaune ibashe gukontrola abantu 10 harimo n'abashobora kuba bari mu class bafite cyangwa se bahagaze neza kuri classement general. Navuga ko biza kuba ari ikibazo. Reka turebe ese biraza gushoboka. Nubwo turacyari ibanga rya Tour du Rwanda. Breakaway zanze kilometero hafi 50 zigiye gushira isiganwa ritangiye. Mu by'ukuri ntago nyine akabe gahari, nta gisasu nimwe gishobora guturika muri Tour du Rwanda kuko kimwe cyaturika cyasanga counter attack terrorism irahari bakahita bagihoza. By'umwihariko navuga ngo ikipe ya Total Energy yakoze ibishoboka byose guturitsa igisasa ariko ntabwo byakunze. Kugeza ubu rero ikipe ya Total Energy ikaba ifite abakinnyi babiri mu bakinnyi 10 kugeza ubu ngubu ba mbere kuri general classification inyuma ya gace Azedine Ragab yatangiye gukina Tour du Rwanda yakiriye kwita izina
yaje mbere mu isiganwa ryabagaho ryatwaga kwita izina muri 2012 nyuma yaho ahita atangira gukina Tour du Rwanda 2013 gusa bagira undi musore ukomeye cyane w'umunyajeri yitwa Youssef Regigi. Youssef Regigi yakiriye amakipe akomeye, yakiniye amakipe nka Terengano, gusa yagiye naba mwiza muri za championnat za Afrika, ariko n'umwe mu basore n'aba sprinter biramugora cyane yaje mu Rwanda ku ikipe ya kwino kipe rero ya Algeria. Youssef Regigi nimwe mu masina akomeye cyane mu gihugu cya Algeria. Bisaba naho ko baza gukora harimo bene bita ba Hamza, ariko biraza gusaba ko mu by'ukuri baza kujya gusubira muri development kubera ko imyaka ya Zidane Gab ishobora kugenda ikura. Total Energy iracyakurura. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu ekipe ya Algeria ni ikipe yatangiye iri siganwa ifite abakinnyi bane gusa, kuko mu gihe abandi batangira ari batanu, hasigaye metero 45 ndetse na metero ibirometero 45 ndetse na metero 400 kugira ngo baze kubagira hano kuri Mont Kigali. Hanyuma ikipe ya Algeria twarimo tugarukaho nuko kugeza ubu ngubu mu bakinnyi bane bari batangiye iri siganwa rya 2024 hasigayemo abakinnyi babiri gusa, ni uyu Azzedine Lagab turimo tugarukaho ndetse na Ayubu Sahiri. Amakipe menshi rero navuga ko hari amakipe menshi abakinnyi basa naho bagiye bashiramo, kuko ikipe y'igihugu ya Ethiopia ibisigaranyemo abakinnyi babiri gusa. Hanyuma ikipe ya Centre Mondial de Cyclisme isigaranyemo abakinnyi babiri gusa, iyi ngiyi ubundi isanzwe ikiramo n'umukinnyi w'umunyarwanda ni Janvier Shyaka. Hanyuma indi kipe nayo navuga ko yatakaje abakinnyi benshi ni Java Innovatec, kuko Etienne Tuyizere ndetse na Hashim Tuyizere kugeza ubu ngubu aba bose nta n'umwe aba niba hari n'uvuga ngo Java Innovatec isigaranye abakinnyi bagera kuri batatu. Navuga ko rero urebye ama ekipe Java Innovatec abakinnyi batatu, hanyuma ekipe y'ibirwa bya Maurice isigaranye abakinnyi bane, ikipe ya Centre Mondial de Cyclisme isigaranye abakinnyi babiri gusa, hanyuma ekipe ya May Stars ihagarariye u Rwanda isigaranye abakinnyi nayo babiri barimo na Jeremy Ngendahayo ku munsi w'ejo wahanwe azira kukuba kuri etape ya Karongi Rubavu yarafashe ku modoka cyangwa se kuza gushaka iyo support. Uko gufata ku modoka ikagutwara cyangwa se ikagukurura, ibyo ngibyo ruvuga ngo birahanwa ko ukwezi ngubu yaciwe agera ruvuga ngo yaciwe akurwaho amanota 50 ku rutonde rwa UCI cyangwa se ku rutonde rw'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi yakurwaho amanota 50 ndetse we agacibwa n'ibihumbi 290 by'amafaranga y'u Rwanda ihazabu. Hanyuma rero indi kipe navuga ko nabibabwiye ko Algeria mu bakinnyi bane bari batangiye wasigaye abakinnyi babiri. Hanyuma indi kipe nayo navuga ko kugeza ubu ngubu ituzuye ni Team Porti Cometa, kuko umukinnyi wayo witwa Javier Serrano Rodriguez nawe kugeza ubu ntaho hari. Hanyuma ekipe ya Groupama Fiji witwa Corny Savios nawe yavuyemo ubu n'abakinnyi bane. Hanyuma ikipe rero yindi kugeza ubu ngubu ituzuye ni ikipe ya Afrika y'Epfo, kuko uwitwa Pedri Cross akaba yaraje kuvamo nayo ikaba isigaranye abakinnyi bane. Ni ibirometero 44 bisigaye kugira ngo ndetse na metero 300 agace gafite umusozi, agace bwa mbere navuga ko gafite umusozi uri ku buhaname buri hejuru. Ubundi buhaname bw'uno musozi cyangwa se kategori y'uno musozi wa hano mu Kigali warashyizwe kuri kategori ya high category, ariko uno mwaka directeur wa Tour du Rwanda ubwo bakoraga navuga ngo basuraga ino misozi ndetse naho igare rizanyura uno musozi bakaba barisemo ko baza kugarura kuri kategori ya mbere bakawukora kuri high category. Rero akaba ari Azzedine Lagab umusore w'umunyalgeria, babiri basigaye gusa. Azzedine Lagab umukinnyi ufite experience cyangwa se umaze igihe kinini muri Tour du Rwanda, kuko mu Rwanda arahazi kuva muri 2012 amaze imyaka 12 nibura azi imihanda ya hano mu Rwanda. Akaba rero ari mu bakinnyi barimo barasiganwa cyangwa se navuga ko bari inyuma muri peloto. Hanyuma rero urabona ko Israel Plumete ukabona ko ubu ngubu ariyo iyoboye cyangwa se iri imbere. Ikipe ya Israel Plumete ikaba imenyereweho ko uretse kuba ifitemo Chris Froome, ariko ni n'ikipe izwiho cyane cyane ko mu bitambika cyangwa se ahantu igare baryihuta Israel Plumete nayo ari ikipe ishobora kuba yakina. Inyuma hakaba hari groupe y'abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ubona ko bagerageza kugenda bakora amata kugira ngo baze gucezinga cyangwa se bakuremo umuridere cyangwa se uyoboye ino tour muri rusange.
mzee rero Simba Wanyika, mzee Simba Wanyika Christopher Froome afashe icyemezo rero, ariko se afite imbaraga Pierre Tour. Ese ba Pierre Tour baramureka uko ba Pierre Tour bamuretse David, kuko ni umwe mu bantu bashobora kumanuka Shyorongi kamera ikamubura. Uko reka mbe nabwira n'abakameramani baza niyaba amanutse Shyorongi abakameramani bamushakira indege cya drone, ariko arimo arafata gap yamaze kuzamuka kuri Chris Froome. Ese Chris Froome, reka mbabwire ko umwaka ushize bwo Chris Froome yakoraga, ariko dore muri peloto barasaze. Muze Chris Froome ntabwo agiye kuma agenge kuba nibura yagira icyo ashyiramo, gusa numwe mu bantu bagira frequence de pédalage muri peloto y'amagare ku isi iri hejuru, ku buryo mu gihe cyose yaba afite za mbaraga ze nyazo zikwiye mu kuba yazengurutsa imashini, nta wundi muntu wari kuri rev imwe. Gusa kugeza ubu navuga ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo ubonye nyina ashaje agira ngo izo yakoze zapfuye ubusa. Niba wararebye Chris Froome 2012 yitabira Tour de France, niba wararebye Chris Froome akina 2013 agenda agomba kuba umuretena, ariko bikaza kurangira ariyo twaye Tour de France. Niba wararebye Chris Froome 2015, wararebye Chris Froome 2016 kamuri atwara za Grand Tour, urabizi neza icyo Simba Wanyika asobanuye, urabizi icyo avuze ku igare, urabizi icyo yakora ikipe ya Team Sky, ubu ngubu akaba abarizwa mu ikipe ya IC Pneutec. Ngiye mvuga ko ubwo namurega za 2012 sinatekereza ko byashoboka ko umuntu yamubona mu Rwanda, ariko niba twarabonye ba Ramos n'abandi, nta gisobanuro abantu bose bikaze mu Rwanda, cyane cyane ibihanganye nk'ibi ngibi, kubera ko ni ibi bikomeye cyane. Reka turebe rero, ese Chris Froome baraza kumuha ubwenge ko kuba yagenda. Ndabona muri peloto abandi bakinnyi batatu basohotsemo. Chris Froome mu gihe cyose peloto yatangiye gusohokamo bano bantu ntabwo batuma Chris Froome ashyiramo amasegonda. Chris Froome aracyensista, Chris Froome mu gice kizamuka, Chris Froome kuri fréquence de pédalage zihagije, Chris Froome peloto ntabwo imaye agahenge, harimo n'umunyarwanda ari inyuma. nta gahenge bamuha kubera ko Chris Froome baramuzi neza ko mu gihe yaba ari buze kumanuka hano za muri ya misozi izamuka ruguru igenda ujya za Shyorongi, barabizi neza ko Chris Froome ahamanutse ari imbere ashobora kuba yabasiga, kandi Chris Froome gutangira azamuka Kimisagara. Simba Wanyika Christopher Froome cyangwa se Froome rero akaba afashe icyemezo. Peloto amaze kwishyira mikorosi David, ikorosi rya mbere ryamaze kujyamo, Chris Froome agiye gukata ikorosi rya kabiri. Uretse umukinnyi w'umunyarwanda ufashe icyemezo cyo kuza ashaka Chris Froome, baza nkaho peloto iretse Chris Froome agende. Kubera iki rero Chris Froome bamureka? Ndebera kuri classement general kugira ngo dusobanurire abantu mpamvu peloto ishaka guha umwanya Chris Froome akagenda. Chris Froome waba ugiye yaba ajya gushaka etape kurusha uko yaba ajya gushaka classement general. Peloto yatuje, uretse umukinnyi umwe w'umunyarwanda uri kugerageza kwensista kugira ngo arebe ko yasohoka muri peloto. Chris Froome nguriya arimo ararenga. Christopher Froome yavukiye Nairobi, niho ababyeyi be baraje gukorera, ntimubaza kwimukira muri Afurika y'Epfo. Ageze muri Afurika y'Epfo nibwo yatangiye ari muri Kenya, yahuye n'umuntu witwa Kinja nagize amahirwe yo guhura naye mu Misiri mu mwaka wa 2021. Numwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cya Kenya, niwe watumye Chris Froome abo. Ubwo rero Chris Froome yari amaze gutwara Tour du Rwanda, Tour de France ya mbere ya 2013. Chris Froome yasubiye aho byose byatangiye, yasubiye aho byose byabereye muri Kenya, aragenda asigira Kinja mayo jaune, asigira abana ba Nairobi ibikoresho by'amagare, kuko nakubwira ko uko byagenda kose ntazibagirwa aho byabereye, aho byatangire, kugira ngo tubone Froome nyawe. Uyu rero ari muri atake y'umwaka ushize, niyo atake yavuzweho cyane kuri social media za Tour du Rwanda no muri Tour du Rwanda umwaka ushize. N'ubu ngubu Chris Froome aratatse. Chris Froome rero kugeza ubu ngubu ku rutonde rusange cyangwa se kuri classement general akaba ari ku mwanya wa 36, arimo arasigwa iminota 7 n'amasegonda 31 na William Junior Selef umusore wa Sudar Quick Step. Chris Froome muri Grand Plateau, uko ahangaha Chris Froome afite Grand Plateau, gusa none bitewe n'imiterere y'uko areshya kuri Grand Plateau ntabwo ari bibi cyane, gusa ni Grand Plateau imbere ariko yashyize muri Petit Plateau inyuma. No kuvuga ngo nibura ntabwo yashyiramo ibikomeye cyane, ariko ntabwo ashaka kunyonga ibintu byoroshye cyane. Ese baramureka? Ndabona abandi bakinnyi babiri kurenga hari imbere. N'ubundi bakaba rero groupe yamaze kwegerana kugira ngo ibashe kuba yacezinga. Akaba rero ari ibirometero 39 na metero 400. Metero 3 na metero 400 kugira ngo babashe kuba bagera hano
bari abakinnyi babiri rero muri kona imbere harimo Muhoza Eric ni umunyarwanda, harimo umunyamorishiyasi Ragane akaba ari na champion wabonye champion bamaze gufata Chris Froome rero. Chris Froome yabategereje kubera ko kuza kuba batatu muri breakaway biraza kuba bimuha amahirwe yo kugenda, ariko Chris Froome kugeza ubu ntabwo ashaka kugabanya speed ye, ahubwo ashaka ko abangaba baza bamusanga kuruta uko yabategereza. Nguyu rero Muhoza Eric bamwita Kabenzi kubera ko bavuga ko ngo ni umwe mu bakinnyi bafashe hasi, ariko ndabona urebye ibimenyetso agaragaza ntabwo afite ubushobozi bwo gukurikira Chris Froome. Chris Froome ahangaha agiye kuzamuka muri Tare. Reka ngusubire inyuma gato yankuye amateka ya Tare rero. Mu mwaka wa 2015 bwari ubwa mbere Tour du Rwanda igiye kuzamuka kwa Mutwe, kuzamuka ari kwa Mutwe ari route pave. Icyo gihe isiganwa ryagomba kuza rigasoreza neza hano mu marembo ya Kigali Pele Stadium. Isiganwa kujya icyo gihe iyo etape yaje gutwarwa na Nsengimana Jean Bosco. Nsengimana Jean Bosco yakoreye atake muri Tare. Ubundi bakubwira ko niba uje gutsinda Kigali byose ugomba kubikorera muri Tare. Tare undebera uburebure bwa Tare. Iyo umaze kuva muri Tare ubusigaje Shyorongi witambika ku muvuduko ushaka. Noneho ikindi cyane usigaje nyuma ya Tare nuko ugomba kureba niba koko wabasha kumanuka umeze neza. Tare umusozi rero wa Tare cyangwa se bazi nk'agako ufite uburebure bwa kilometero 7 na metero, ariko ubuhaname bwawo ntabwo buri hejuru kuko ubuhaname bwawo ni 4 n'ibice 3. Ese aba basore kwa bikoreye ahari ahangombwa baraza kuba bagerayo? Reka dutegereze. Reka dutegereze turebe rero niba bari buze kuba bagerayo, cyane cyane ko nk'uno musore Muhoza Eric kugeza ubu ngubu. Muhoza Eric nuvuga ngo nta nugukina gusa, ariko ugiye kureba ari gusigwa iminota 14. We ari kure cyane ko Muhoza Eric iminota 14 ndetse n'amasegonda 54. Kenshi abantu byagarukagaho ko gukuramo iminota 14 muri mu isiganwa ugarikuramo ku mukinnyi uri imbere, kereka ari umukinnyi wayobye cyangwa se nawe ari kumwe bose n'abakurikiye bose bayobye, ariko muri rusange ahubwo iminota 14 iba ari myinshi. Kuri Muhoza Eric nugukina ari imbere gusa kugira ngo nibura abe mu bakinnyi baza kuba bahanganye uno munsi muri aka gace, ariko nabwo umukinnyi kwiruka kugira ngo abashe kuba yakwirukana peloto irare imbere yabo ikababona. Peloto ntabwo ishaka ko bagenda. Sudari Quick Step ifata mu biganza ibyayo. Ikipe ya Astana Kazakhstan nayo irazamuka. Ubona ko rero igihe cyose mu kanya agiye gutangira shase ngibyo kandi biratangiye. Akaba ari n'umusore gushaka gutestinga kureba niba hari umuntu witeguye muri peloto ko yakurikira, ariko reba neza abasore batatu bose ba Sudari Quick Step barazamutse. Ngaho rero banyarwandakazi, umwanya wo kontora isiganwa yatangiye kuri Sudari Quick Step. Bagiye guhagarika abantu bose, nta muntu bashaka ko yongera kugenda. Akaba rero isigana n'ubundi rikomeje. Urabona ko iyo ni groupe irimo iragerageza kuba yacezinga, cyangwa se ni peloto iri gucezinga Tete de la Course irimo abakinnyi batatu ubwo twarimo tubigarukaho. Abakinnyi rero barimo Chris Froome, Eric Muhoza akaba afashe icyemezo agurukira igare avuga ati reka nkuru ndebe ko natwara, cyane cyane ko Kayishema umunyarwanda umwe rukumbi gusa umaze gutwara etape ni Mugisha Moise. Vuba rero kuri Eric nawe avuga ati reka ndebe ko nagerageza nibura ya musozi wa za Shyorongi nze kumanuka nibura nyoboye, kuko vuga ngo uko uza gutambika za Nyabugogo ukaba uwambere kuzamuka Kimisagara nibura bigo iyo avantage yo kuza kurura cyane cyane kugira ngo uze kuza muri buno buhanameno no uva Inyamirambo uzamuka uzano baza kubasoreza no muri mu Kigali. Mu kanya gato rero Chris Froome, Laga ndetse na Muhoza Eric baraza kuba minutse agasozi ka Tare. Baza kuba bafite akazi gakomeye cyane ko gutambika kugira ngo basati begere imbere. Icyo ni cyambere. Icya kabiri rero reka tubabwire rero isiganwa rigeze ku giti cy'inyoni harakurikira iki. Isiganwa riraza gutambika rigere Nyabugogo ndahiteguye ko kuba tubona abantu benshi bahagije. Nyuma ya Nyabugogo turazamuka Kimisagara, tugeze Kimisagara tuzamuka umuhanda wo kwa Mutwe. Tugeze kwa Mutwe hejuru birumvikana tuzamuka direct tugere kuri tape, nyuma ya tape tuzamuke tuzano kuri Mo Kigali. Dufite kugeza ubu Tete de la Course cyangwa se breakaway irimo abakinnyi batatu harimo Ragane. Tugeze muri de la Fitama. Byukusenge Patrick attack. Byukusenge Patrick rero akaba akoze atake azamutse. Byukusenge Patrick nawe akaba avuye inyuma acitse kugira ngo azamuke bajye gucezinga. Byukusenge Patrick utiwa
Java Innovatech nawe akaba yatatse. Urabona ko groupe nini irimo iragerageza kuba bataka kubera ko bagiye kugera mu kuminuka cy'umusozi wariya watare muri rusange kugira ngo abasha kuba noneho bajya muri bya bitambika biza gufasha abakinnyi kuba batambika ahantu hanini ndetse bakaza kumanuka ya misozi ya za Shyorongi bamanuka noneho baza ku giti cy'iyoni kuko uko baza kumanuka hariya mu giti uva iriya misozi bamanuka za giti cy'inyoni baza gutambika bajya Nyabugogo niko navuga ko biza kubafasha abo bakinirizo rani za moto ziba zikurikiye ndetse yewe zigenda zidufasha kutwereka amashusho ndetse no kudufatira amashusho mu muhanda kugira ngo tubone amashusho meza yo gukurikira ko ubona ko Tete de la Cruz irakurura tukayibona abakinnyi batatu bakomeje kugenda bakurura ndetse iyo kamera nazo zigasubira inyuma zikatwereka iyo peloto kugira itegura kuba yacezinga cyangwa se groupe iri inyuma ya Tete de la Cruz ko kugeza ubu ngubu ibirometero 37 bisigaye ibirometero 37 bisigaye kugira ngo babashe kuba bakina amasegonda rero akaba kugeza ubu ngubu ari amasegonda akaba ari 25 n'amasegonda 25 ino Tete de la Cruz irimo gusiga ino Tete ya Muhoza ndetse na Lugier ugashyiramo Lugier Laga ndetse na Chris Froome bari gusiga amasegonda 25 peloto ibari inyuma. Breakaway rero itarashobora gushyiramo gape yagiye kubera ko nkuko mubibona peloto mayo jaune ikaba izamutse ingungu iza gushaka abasore kubera ko uko nabwiraga nyimanga nta kintu cyo ngabo rero atake ya Dawiti akaba ari Akiro Arefaine akaba akina ikipe ya Wanti Sakas ariko yaje mu ikipe y'igihugu bako akina mu ikipe yato ikinamo amazina akomeye cyane nka René Taramaye ndetse akakinamo Louis Menchis ngabo rero akaba ari kwensista ngabo rero ni bande ikipe ya IC Premier Tech nayo ikaba itangiye kuzamura cadence yabo uri ari akaba ari Moritz Krechki Pierre turarongeye David Pierre Tour ntabwo yidatakaje kuva isiganwa ryatangira navuga ko kugeza ubu ngubu kuba namugira combative leader uyu munsi ntabwo byaba ari igitangaza bitewe n'imikorere turongeye rero arongeye abazamuye mu moto akaba rero Pierre Tour yongeye gukora atake ndetse we Pierre Tour akaba ari kumwe na Mayo Kayishema urabona ko Pierre Tour Mayo Jaune cyane ko arabizi ko Mayo Jaune mu gihe uwitwa Pierre Tour yaza kuza kumucika amasegonda 50 ashobora kuza kwisanga yavuyemo ko amasegonda 50 ntabwo ari amasegonda menshi niyo mpamvu ubona ko Pierre Tour ahantu hose amatake ajya akora ariko Junior Self ntabwo ari kumera ko ari bugende. Pierre Tour rero akaba azamuye abantu muri tari nk'utwaye moto Pierre Tour utashobora guhindukira Pierre Tour yacometswe na William Joseph Junior cadence nziza cyane cadence iri hejuru ndabona inyuma yari Joseph Peter Black akaba umusore w'ikipe ya IC Premier Tech ahangaha nta kindi kigali rero Pierre Tour azamutse gushaka amanota yo muri Gako n'amanota 8 agomba kujya ku manota 35 amaze kubona mu kanya ndabona abandi bakinnyi bose bazamuka azamutsemo uyu musore w'ikipe ya UAE akaba ari Pablo Torres Arias akaba ari ku mwanya wa 4 ndabona umusore w'ikipe ya Astana Kazakhstan akaba ari iri kandi Osiev akaba azamutse abafavori bose barazamutse mu by'ukuri dushobora kuba tugiye kugira Nyabugogo nta breakaway turabona uyu munsi ni umunsi wakinwe mu buryo buri tactique cyane ariko tactique zose ntabwo zikora Pierre Tour abazamuye muri tare Pierre Tour rero akomeje kugenda akora amatake kugira ngo atange cadence cyangwa se na rythme ariko still William Junior Self ntabwo yemerera uwitwa Pierre Tour kuba yakura cyane kuba yamusiku arabisi neza ko n'amasegonda 55 yonyine n'amasegonda 55 yonyine arimo hagati yiwe ya Pierre Tour ndetse na William Junior Self uno musore wa Mayo Jaune bakaba rero batangiye bajya gusoza umusozi wa Tare aro bagiye kwita bajya mu gitambika muri rusange igitambika kiza gufasha ndetse no kuza gutanga rythme cyangwa se kuza gufasha abakinnyi kugira ngo babashe kuba bagera cyangwa se banuka imisozi ya Shyorongi muri rusange bari imbere cyane kuko kumanuka Shyorongi gutambika Nyabugogo uko abakinnyi biza kubafasha muri rusange kuza gutangira umusozi bazamuka Kimisagara bazazanyamira kuko batangira kuba bazamuka ukuntu baza kugera rero Nyabugogo abakinnyi bari imbere cyangwa se abaza kuba bayoboye nibo baza kuza kugenda bafashwa cyane kuba
bagera hariya Kimisagara bari imbere cyangwa se muri rusange, kuko uno musozi wa nyuma wo kuza gusorezamo ni umusozi uryana, ni umusozi ufite ubuhaname buri hejuru muri rusange. N'amavura abakinnyi hano bari kurwana nuko basoza some cyangwa se agaterera kano tare kugira ngo baze, kuko ni igitambika kinini baza gusoreza Christopher Froome urashe. Christopher Froome arasigaye. Christopher Froome ntayitwaye etape hano i Kigali. Chris Froome asigaranye i Kayonza. Chris Froome asigaranye kuri Kigali Convention Center. Convention Center kuri Chris Froome ntabwo wamubara Kayishema ko muri etape ya Rukomo Kayonza. Chris Froome namuteye kubera ko ni etape y'abasprinteri kandi Chris Froome ntabwo ari umusprinteri. Umugabo umwe wenyine mu sportifu namonye ku isi watumye nibura umunsi umwe amarira yikora, kubera ko ni etape yazamukaga ijya kuri Moventu, nyuma ikosa ryakozwe ni moto, na moto yari itwaye kamera. Chris Froome yaraje arayigonga, amaze kuyigonga Chris Froome ahita akandagira hasi, igari ryagize ikibazo. Chris Froome baramuhindura kubera ko ubundi muri Tour de France mayo jaune agira imodoka ye igomba kuba ifite ibintu bye, ariko hari atake ikozwe nande, ndabona ikipe ya Teneje William Roself. Uyu musore ariteguye buri kintu cyose, yazamuwe nyuma yo kuwa gatatu muri Tour du Rwanda umwaka ushize, yazamurwa ajya mu kipe ya Suzuki Quick Step, akina muri akina muri Wolf Park. Ni ikipe ikomeye cyane, ikinamo abasore nk'aba Remco Evenepoel wigeze kuba shampiyona y'isi, ikinamo abitwa ba Julien Alaphilippe. Akaba rero ari no reba iyi acceleration David ise ibacamo ibice kubera ko nyuma ya tete de la course noneho na ya groupe yari inyuma y'u Rwanda rutoshe. Urabona ko ni imisozi, ni u Rwanda navuga ko ruri green cyangwa se rufite ibiti, kandi uko ukomeza kugira ibiti niyo mpamvu akenshi usanga kubera ko mugomba gutera ibiti byinshi. Wabonye umujyi? Dore umujyi nguriya rero. Batangiye kujya mu Nanzi, batangiye kumva oderi y'umujyi wa Kigali. Ariko hari hepfo hari iki? Hariyo Nyabarongo, ariko batangiye kumva oderi y'umujyi wa Kigali nyuma y'iminsi igera kuri 5 yose umujyi wa Kigali bawuvuyemo, batangiye gukurura cyangwa se guhumeka impumeko y'umujyi wa Kigali. Muri kano gace iyo umanutse hepfo wegera Nyabarongo hari ahantu hitwa Ruri. Amateka agaragaza ko muri Ruri niho hantu habonetse umuntu wa kera cyane, sinzi ko nabyita wa kera cyane. Ruri akaba ari agace karano rero muri bino bice turimo tugezemo bya za Gakenke na Rurindo na Shyorongi. Aha rero tugiye kumanuka ngaho rero William, ubona ko twamaze gucika mu bice bibiri. Hari groupe mayo jaune, ndabona anima groupe abiri agiye kuza. Ubundi rero bigenda gute isiganwa rikise mice gutya rero? Icyambere iyo hari umuyaga mwinshi ntabwo bishoboka ko abantu bakongera gusubizamo, kubera ko umuyaga uhita ubacamo hagati ukabacamo ibice, ariko barongera bari groupe. Ariko n'ubundi ko biri groupe kose ni abafavori bari kuba bari kumwe. Ninde munyarwanda barimo rero? Ni abafavori bari kumwe cyane cyane ko ni umusore twabonye Pierre Tour, twakomeje kubona we na Junior William Ruserefu bose bakomeje kugenda bahangana, ndetse yewe n'ikipe ya Total Energy twakomeje kubona uno munsi irimo irakora, kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Total Energy nimwe mu makipe mu bakinnyi 10 ba mbere. Pierre Tour ikipe ya Total Energy ifitemo abakinnyi babiri. Pierre Tour reka nkubwire ariko uko navuga ngo umuntu yabaye isereri. Pierre Tour yabaye isereri ku isiganwa, kubera ko David ahantu hose umuntu ari kujya yasanga Pierre Tour, ariko nakugira ngo nibura Pierre Tour niki nakifuza ko bitewe n'ukuntu Pierre Tour akinye, nibura twabona umusore ikipe ya Total Energy atsindira hano. Reka wenda mu kanya biza gusoresha duhega fenetre gatoya hariya tuze kureba ni gute batsindira hano, kugira ngo tubasobanurire mu by'ukuri. Yagiye tugendeye kuri etape ya Manuel Tarozi umwaka ushize. Ahangaha abanyarwanda barimo Nsengiyumva Shemu ndetse na Nsengimana Jean Bosco bagiye muri breakaway yaje kuzenguruka hano, ariko icyo gihe banyuragamo hano bakazenguruka. Pierre Tour na William Roself, Pierre Tour arensisa, Pierre Tour yabyukanye imbaraga, Pierre Tour yaguye neza n'amahumbezi yo mu birunga. Pierre Tour nyuma ko ahiriwe ku munsi w'ejo mu Kinigi agatsindira hariya kwititsina, Pierre Tour ashaka no kwigeza kuri Kigali, areba kuri Gaminiye, arebye speed afite. Pierre Tour agiye kwaksera, Pierre Tour arimo ashaka guca isiganwa ibice. Pierre Tour ndabona ari inyuma Amasengesho Venke, ndabona Abanyaeritrea, ndabona William Roself, ndabona Dawid Yemane, ndabona yambaye imyenda yigenda gusa nk'icyatsi ya bike. Dawid Yemane umwaka ushize niwe munyafurika mwiza cyane nyuma ya Enoch wakurikiyeho akaba akinira ikipe. Ni ikipe ya bike yigize gukina n'Abanyarwanda 2015. Nsengimana Jean Bosco 2013, Nsengimana Jean Bosco yagiye gukinamo na Hadi Janvier, gusa ntago batinzeyo.
Pierre Turero wakomeje kuba ise cyangwa se wakomeje kugenda ahangana muri iri sigano kubera ko atake nyinshi zakozwe kugeza ubu ngubu mu gihe hasigaye ibirometero 32 na metero 900 kugira ngo bagere aza gusorezwa hano kuri Mont Kigali. Atake nyinshi zakozwe n'izuno musore witwa Pierre Turero, ariko arazikora iki witwa William Junior Ruseref nava ko Kayishema kugeza muri metero tugezemo Sudari Quick Step nitwiye tuyibona muri iri ahubwo turi kubona Total Energy iri gukora akazi kenshi. Iyo haraba ari uburyo bubiri, ushobora kuba ufite abakinnyi bakudefanda ariko nono yombe mayo jaune hari igihe udakeneye abadefanda. Pierre turacyasisa, Pierre turacyashaka kureba ko iyi groupe yayigabanya kuko ireba inyuma cross nta wundi muntu uje. Aba ni abakinnyi mpazembara bari hagati ya 25 kuva kuri 25. Iyo niyo groupe dufite kugeza ngo icyo ashaka Pierre Turero ayo mashaka kwensisa kugira ngo nayo arebe ko yayigabanya. Nuko yigabanya rero ono kwanga twamaze kugira Shorongi. Turimo turinjira muri Shorongi. Turimo turinjira muri mu bice bya bigana za Shorongi muri rusange kuko nava ko hariya ni hafi tuza kugera handi mu gitambika bamaze kurenga hahandi bikabazamuka noneho bajya muri kuri ya centre ya Shorongi barizwaho na cya kibuga no muri cya ikipe ya APR kuna kuba yakorera hano nuvuga ngo hano bageze muri ya korosi ririmo handi hari n'icyapa kikwereka ko aho hantu hari amatungo niho bageze kugeza ubu ngubu. Hano naho hari mikorosi navuga ko akenshi bano ku modoka rino korosi Kayishema ku bantu batarizi hari uguza wafatiyeho wageramo hagatuka katabikanga. Iri korosi nayo rimwe mu makorosi akunda kusa naho agora abantu mu bantu muri musozi wariya. Hano harimo ikimanuka navuga ko gifite nk'ibirometero bigera nko kuri 4 hanyuma baze kugera mu gaterera gatoya cyane mbere ko baza kugera n'ubundi kuri centre hariya Shorongi. Ubu ngubu bageze ku birometero bari basigaje ibirometero 31 kugeza ubu ngubu, ibirometero 31 basigaje kugeza ubu ngubu rero bakaba bageze mu birometero 31 basigaje kugeza ubu ngubu. Ino quartier rero bagezemo navuga ko ni quartier ya Rwintare. Ino quartier bano kugeza ubu ni quartier ya Rwintare. Umusore akaba ari umusore witwa Dube nawe umusore w'ikipe ya Total Energy. Total Energy no munsi navuga ko ikipe ya Sudari Quick Step ifite mayo jaune ntabwo twayibonye ikora cyane ngo ifashe mayo jaune kuba yakomeza kugenda atwara, ariko ikipe ya Total Energy kugeza ubu ngubu mu gihe habura ibirometero 30 na metero 600 niyo kipe kugeza ubu ngubu navuga ko irimo irakora cyane. Hari amakuru angezeho Nyabugogo bafashe icyemezo cy'uko bashaka gukuraho Rusizi. David, Nyabugogo hari abantu miliyoni 4 z'abanyarwanda bategereje Tour du Rwanda. Nuko ngo muri miliyoni z'Tour Rwanda enye ziri Nyabugogo. Nta muntu uza kugenda, abantu baguze amateke bose bategereje bavuga ati ntabwo urukundo rwagenda tutarubonye. Urukundo bwarubone hagarara Nyabugogo, fata itike yawe uri kujyana mu ntara uhagarare neza, wirinde kujya mu muhanda kubera ko gahunda igera amahoro, ubundi urebe igare urukundo. Igare ni urukundo muri rusange. Group urabona ko n'abakinnyi benshi n'abakinnyi bagera kuri mirongo abakinnyi avuga ko barenga bagera muri 20 bari muri ino groupe iri imbere kugeza ubu ngubu. Groupe irimo navuga ko irarwa no kuba bakura kuko ni ikimanuka ni igitambika ni ikimanuka ni igitambika hanyuma igitambika kirekire bakaza kugera hariya baza kumanuka bano bamanuka muri ya misozi abantu bakunda kwita imisozi izamuka ujya za Shorongi. Akaba rero urabona ko Pierre Turero arasigaye. Pierre Turero nyuma y'ibyo yakoze byose ariko nawe kugeza ngo akaba peloti itamuhaye agahenge kilometero 44 ku isaha. Ese uzifata aha ni igitambika abantu babyumve kilometero 44 ku isaha. Pierre Turero urabona ko akenshi igihe cyose ubonye Pierre Turero akanakoze ku maguru kuzunguza amatako kuriya kandi no kugira ngo usuzume neza amaraso yongera ageremo kugira ngo mukanya uze kuba ukora za atake nyazo kuko uzikwiye. Reka turebe rero ngiyo Pierre Turero agarutse muri groupe mayo jaune. Groupe mayo jaune navuga ngo uyu munsi yafashe byose mu biganza bye, yavuga ati nta gahenge tugomba gutanga by'umwihariko biyobowe n'ikipe ya Total Energy na Monsieur Pierre Turero. Monsieur Pierre Turero umusore navuga ko ukomeje guhangana kuri etape ya Karongi. Rubavu yafashe icyemezo cyo gukurura kugira ngo arebe ko ino etape yayekana, ariko birangira Laurent aje kumugarura, birangira n'ubundi Pierre Turero no musore akomeje kugenda ahangana. Still urabona ko ikipe ya Sudari Quick Step Kayishema
ariyo mpamvu abantu baza kuza gutinya uno musore witwa William Junior Serefu ko nuvuga ngo kuva isiganwa ryatangira Sudari Quick Step ikipe yose abakinnyi basigaye ariko we arimo arikorana arimo ararwana ku giti cye mu gihe tubona ekipe ya Total Energy irimo irakurura cyane ndetse irimo iranafasha tukabona ekipe ya Team Political Meta nayo ni ekipe irimo iranga tukabona ekipe tukabona ino kipe rero n'ubundi zindi zimo twabonyemo Astana nayo irakomeza kugenda irwana twabonyemo ekipe ya Roto irwana ino kipe ya UA team irwana ariko ekipe ya Sudar Quick Step ataka ari imbere twayibuze iriya na atake mbona imbere y'abakinnyi babiri turacyari kuri Pierre Tour mwiza cyane kuri etape y'uno munsi arimo arafata position aerodynamique ni umwanya mwiza kuri kugira ngo abashe kuruka kubera ko imbere agomba kwensira Pierre Tour asigiye ubutumwa mugenzi we uri gukora bakita kuri refreshinga hariya ni kuri starting ko arimo aremena amazi ariko agarutse gushaka reba none David tekereza kuri no speed bafite gusubira inyuma ku modoka ugasaba kuza kugaruka inyuma icupa rya mbere aribitse afashe icupa rya kabiri agarutse imbere rero kureba kuko Pierre Tour ubonye ko amubwiye ubutumwa nabwiye ati shakira amazi so urabona ko amusabye ko aza gufata icupa rya gatatu nuko ngo agiye guseriva abantu bose bari hariya muri peloto hariya rero muri peloto muri groupe Mayo Jaune Total Energy ubona ko n'umunsi yakoze cyane shakira izina rero umuntu witwa William Roself uko William Roself uyu munsi yatewe ariko yishakiraga amakuru akayitera bitewe nuko ikipe itamukundira mu by'ukuri abantu bazi amateka y'u Rwanda William Roself yabaye Ruganzu yaratataga akaniterera byose akabikorera icyarimwe William Roself uyu munsi twamunye hangana n'amatake menshi ya Total Energy ariko yabashije kubicamo amahoro aracyasista reka mbabwiye ko dufite hano groupe Mayo Jaune ari nayo yoboye isiganwa ariko ni groupe y'abafavori ndabonamo umusore w'ikipe ya Political Meta akaba ari German Dario Gomez Becera uyu Becera ari mu bakinnyi 15 beza yumvikanye ko kubona Pierre Tour yihaye umwanya wo kuruhuka gatoya ajya inyuma ndetse agiye gufata bibukana amabwiriza nyuma no gushaka amazi aya mazi nayo kumuzamura byumvikana hariya kuri kwa mutwe kuko ubona ko noneho karakanura ameze nk'umuntu uri kuruhuka reka tugeze Pierre Tour ko agaruka kwensista imbere hanyuma kugeza ubu ngubu rero agasozi ka kabiri twabwiraga ko bakunda kwita Tare hakaba Pierre Tour n'ubundi nawe nuvuga ngo nako yakegukanye bivuze ko ayo n'andi manota 8 Pierre Tour uyu munsi ashobora kurara ayoboye ashobora kuba kurara ayoboye akuyeho uno musore w'ikipe so ubonye ko no twagize kuri stade Ikirenga kuri stade Ikirenga abantu ubwo ni bazi hariya kiro kikaba ari na stade ikipe ya APR Football Club ikunda gukorera imyitozo twabwira ko rero uwitwa Pierre Tour amanota y'umusozi wa kabiri nayo niwe waje kuyegukana kuko kugeza ubu ngubu Pierre Tour yegukanye amanota y'umusozi wa kabiri hanyuma Junior Serefu nk'uko n'ubundi yamukurikiye mu manota y'umusozi wa kabiri aza ku mwanya kabiri Amatoresi nk'uko batatu bose bakurikiranye n'ubundi nawe aza ku mwanya wa gatatu ubwo William Serefu rero abonye andi manota 8 yo mu musozi wa kabiri yo kuri uno munsi bivuze ko rero William Serefu wari usanzwe afite uno musore witwa Pierre Tour kilometero 25 David Yemani all the way from Eritrea afashe icyemezo arakurura ariko Pierre Tour acyari William Roself arahari Pablo Torres alias w'ikipe ya AUA bibutse ko ikipe ubu kugeza uno kipe ya mbere ku isi dufite mu mukino w'amagare ikinamo kabuhariwe Tadej Pogacar Pierre Tour rero amanota abiri imisoro uvuga ngo yarasanga mu manota 27 ku rutonde rusange rw'abazamuka neza Yoel Habetaeb tutabonye uno munsi cyane akaba musore Yoel Habetaeb tutabonye cyane uno munsi akaba ariwe uyoboye abandi mu kuzamuka cyangwa se mu kuzamuka neza cyane Salomon yaretero ufashe icyemezo cyo kugira ngo akaba acomotse akubise break ariko still ubona ko groupe iri nyuma yo iracyari kugenda kuri cadence yaba witwa Pierre Tour yaba William Junior Seref kuri Mayo Jaune urabona ko bo basigaye ariko nabona agenda kujyamo amatake reka turebe ese hari umuntu usigaje na amatake tujye kuyatubona
hari umuntu muri groupe Mayo Jaune witeguye kuba yagarura uyu munyariteria ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka njye kureba niba hari icyo nabona imbere. Gusa biracyashoboye ko ndabona hahise hazamuka umusore w'ikipe ya CR Premier Tech. CR Premier Tech bubatse ikibuga cy'amagare mu karere ka Bugesera cya miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse barimo barubaka n'ishuri abazajya bayiga bazajya bakinamo, ariko Pelotise ikanguka. Ndabona hariya barimo Pablo Torres alias ikipe ya Politico Meta, ndabonamo nimero 22 ikipe ya Tuseneje, akaba ari Fabien Dube ari ku masegonda 5 gusa kuri Mayo Jaune. Hano rero atake barihojeje, atake n'ubundi yarikozwe n'umusore w'umunya-Eritrea, bikaba ubundi atake bayihoje kugira bongera gucrosinga gap yari irimo, bakaba bagiye kugera muri ya centre hariya Ishirongi. N'umusore rero w'umunya-Eritrea akaba ari Zelain Nahom Alaya warukorageje gukora atake, bakaba bamukuriye kugeza ubu ngubu. Rero imbere ndabona n'ubundi abakinnyi babiri aribo babagiye, n'umusore w'umunya-Eritrea witwa Zelay, ndetse atake y'abakinnyi cyangwa se tete de la course y'abakinnyi babiri. Peloto iratuje, Peloto iratekereza cyo gukora, Peloto esira cyabara ko kilometero 23 zaba ari nyinshi cyane kuri n'umusore w'umunya-Eritrea, ndetse ujyanye n'ikipe ya Ngoyo Kabo hariwe. Rero uyu nguyu akaba ari Ghana yitwa Jonathan Esrepo Elirayo do Pakora, bamwita muri Colombia ngo ni umurabyo w'ipakora, kubera ko iyo akoze sprint nta muntu n'umwe ushobora kwigarura. Afite etape 7 za Tour du Rwanda, nta muntu n'umwe ku isi kuva isi yari muri akora icyo kintu. Abandi bagerageje kubikora ni Ndayisenga Vincent na Emetke. Nguwo umunyarwanda umwe rukumi gusa uri muri groupe Mayo Jaune, Masengesho Venker ukomeje kugenda arwana no kugira ngo azamure ibihe byiwe, cyane cyane nk'umunyarwanda uyoboye abandi kugeza ubu ngubu, kuko kuva ku munsi w'ejo nibwo wese yambara uwo mwambaro w'umunyarwanda wiga abandi, umwambaro wari umazweho n'uduce dutatu n'umusore Mugisha Moise w'ikipe ya Javel Novotek. Ejo umunsi utaramugendekeye neza, binatuma n'ibi bihe abitakaza. Ariyo mpamvu Mahoro Venker kugeza ubu ngubu ariwe wakomeje kuzamura, ndetse akaba ari nawe munyarwanda mwiza kugeza ubu ngubu. Pierre Aturu kandi, Pierre Aturu nanone, Pierre Aturu kandi ndabona uyu ni Mera w'ikudusi. Mera afashe icyemezo. Mera w'ikudusi 2019 twavuye Huye ku isaha 2 tujya mu karere ka Rubavu, twagezeho nyuma amasaha 7. Icyo gihe Mera w'ikudusi yafashe icyemezo ubwo twari dutangiye kuzamuka muri Ngororero. Abanya-Colombia barashwanye, biza kurangira Mera w'ikudusi agiye kudusi, yagera ku kiyaga cya Kivu, ahita ajya ku kiyaga Kivu koga. Amaze koga aragaruka no kujya kwicara ku mucanga, asanga abandi nibwo baje. Nibyo ni Mera w'ikudusi niwe. Uyu mugabo arakomeye. 2013 yaje mu Rwanda. Mera w'ikudusi aje ari mu ikipe ya Centre National Centre Cycliste Mondiale yo muri Afrika y'Epfo, ariko icyo gihe habaye kumugambana kuko yashaka kwambara Mayo Jaune. Yatwaye etape yo mu Kinigi yarangiriye hariya hafi aho twasoje ku munsi w'ejo. Ndabona mu ikipe ya CR Premier Tech akaba no hari uno musore wazamutse nimero 45 ni Kreshi. Uno musore mwiza cyane muri equipe bakiri bato mu minsi yashize. Kudosi yakoze ubukwe arantumira muri Eritrea mbura itiki. Akabura itiki kandi nuvuga ngo umuntu agutumiye abakwizeye. 2013 akina Tour du Rwanda, reka mubwiye agasenaryo kabaye amaze gutwara etape hariya, uko hamaze kuba shampiyona ya Afrika, yamaze kwera muri Burkina Faso, imaze kwera Ouagadougou. Icyo gihe Ndayisenga Valence yamaze kuyikina mu bari munsi y'imyaka 18. Icyo gihe na Kudusi nabwo yayikini. Valence yaravuze ngo ni gute Kudusi murabeshya naga afite imyaka ni mukuru, ati ko ntamonye muri shampiyona Afrika. Gusa nyuma ngaho yabaye mwiza, twaramonye mu ikipe nka Dimension Data, twaramonye mu ikipe ya EF Education First, ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yaje no guca muri Astana. Ari kumwe na Astana mu mwaka wa 2019 bitabiriye Tour du Rwanda. Icyo gihe batwayemo etape ebyiri, ayo etape Huye Mera w'ikudusi yakoze nyuma yo kwatakira ku karere ka Huye. Kamera ziramubura, abantu bamubona amaze gutwara etape. Rore nziza cyane, barimo barahinduranya hagati, umwe arimo aragenda aha mugenzi we, bwiza cyane. Ese gap imira zamuka, David Ndebera gap niba radio Tour amaze gutangaza gap, ariko ureba hariya mu mahembe y'umuhungu, biriya bintu bifitemo hariya byose by'amabara, umutuku ni imisozi, icyatsi ni sprint zibagiye gukora. Ngabo rero kilometero zingahe? Kilometero 20 kugira ngo dusoze isiganwa. Bantu banyabugogo, uko muri miliyoni enye magaze ku mihanda, muhagare neza, ntagire icyo muza kubangamira kw'abakinnyi, kubera ko urukundo igare biraje. Igare riraje rero, akaba ari Krechi ndetse na Mera w'ikudusi. Mera w'ikudusi kugeza ubu ngubu ari gusiga iminota 4 n'amasegonda 12 na William Junior SRF uri inyuma muri groupe iri inyuma, akaba ari no ku mwanya Mera w'ikudusi kugeza ubu ari ku mwanya. Abantu bamwe miliyoni y'akamuntu kwese, nta muntu uri
ufite tike uri buze kwina. Reka mbabwire ko uyu nguyu muri Asmara muri Eritrea bamwita The Shark of Asmara kubera ko umwe mu bakinnyi beza bagize, nubwo bagize abandemo nk'aba Manuel Gabriel Gabia muramuzi, Nathanael Berhane muramuzi yatwaye La Tropicale Misabongo, bagize abakinnyi bandi kugeza ngo harimo hazaba Enoch, bagize abakinnyi beza batwaye amayetape ari umusore ufite ikintu cyose twa Teshome Hagos Meron ndetse n'abandi benshi cyane, ariko nta muntu uzibagirwa Tesfom Kuba Maria amatwara shampiyona Afrika, no gutwara shampiyona Afrika rero nyuma yo gutwara shampiyona Afrika cyakurikiyeho yaje mu Rwanda idatwara etape ya nyuma Tour du Rwanda Tesfom Kuba Maria. Keshemo impamvu rero uwitwa Motsi Crash ubona ko yatangiye kwataka uri kujyana na Merayo Kudus kugeza ubu ari kubonye gatandatu, arasigwa amasegonda 26 na Junior William Ruserefu. Tuba ko uno musore witwa Crash akaba arimo ararwana kuri ataka kugira ngo arebe ko yaza kumanuka muri no misozi Shyorongi. No musore turimo turabona uno musore akaba ari kurwana kugira ngo arebe ko yaza kumanuka akaza kugera Nyabugogo, nibura ari imbere akaza kuzamuka kagapando, nibura akaza kumufasha kuba yagerana, kuko ayo masegonda 26 uno musa arashaka kureba ko yarwana nibura iyo gap cyangwa se icyo gihe arimo arasigwa na Mayo Jaune Junior William Ruserefu. Urabona ko still ya atake Politiko Meti ibintu ishatse kubikira hejuru. Politiko William Ruserefu Ruganza arataka avuga ati ntabwo mugenda kuri yashaka yatakira William Ruserefu Ruganzo Junior akaba rero we ukurikiye abakinnyi bemo Merayo Kudus. Ndabona ari groupe ya jama abandi banyarwanda, ndabona ari ninde ni ashobora kuba ari uriya ni mani zabayo karadio ko uri kunyonga iri gari rya Ridre, amagare ya Ridre niwe uri kunyonga kuko Moza we anyonga Factor ya 2014 2024 igare rya $10,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Akaba rero ya groupe yari inyuma ya Tete Dora Kurusi ikaba nahita ingiye kugenda icikamo ibice. Umusore twa Crash Merayo Kudus Emanyonga Polygon ni gare rikoreshwa n'ikipe ya Terengano yo mu gihugu cya Thailand. Ni abakinnyi rero ni Tete Dora Kurusi, Merayo Kudus ndetse na Crash. Merayo Kudus ucometse ushaka kugira ngo agende imbere, arimo arakebuka inyuma kugira ngo arebe ese groupe ije ishaka gucezinga yaba igeze. Merayo Kudus ari gusigwa iminota 4 ndetse n'amasegonda 12 na Mayo Jaune, ariko ejo hari agace ka Kayonza ka Rukomo berekeza Kayonza baciye Nyagatare, ndetse akaba n'agace ka nyuma ka Kigali Convention Center, ariko arabisiko muno munsi mu gihe yagerageza kuba yakubita kuba yacomeka akaba yagabanya ibyo bihe n'ubundi ku munsi w'ejo, ndetse yewe no ku cyumweru nabyo bishobora kuba byamufasha kuba ibyo bihe byagabanuka. Abakinnyi rero ni Tete Dora Kuruse, Crash uno musore Crash akaba akomeje kugenda we na witwa Merayo Kudus bakomeje kugenda bahangana. Uyu musore Kerechi Moritz mu mwaka ushize yatwaye shampiyona y'imyaka 30 mu gihugu cy'Ubudage mu kwitwara ITT, yabaye wa 8 ku rutonde rusangiye muri Tour d'Alsace muri 23, mukwe yabaye uwa gatatu muri Grand Prix Velo Aranya yo mu gihugu cya Turukiya muri 2022, yabaye uwa gatandatu muri shampiyona y'isi yo gusiganwa mu mwaka ushize. Nivuga ngo rero ni umusore wo kuba yakitega, arimo arajyana nande rero ari kumwe na The Shark of Asmara. The Shark of Asmara Merayo Kudus we ninde? Merayo Kudus ni umusore w'iki Tour du Rwanda ya mbere mu mwaka wa 2013, yavutse muri 1994 ku itariki y'ukwezi kwa mbere, yatwaye Tour du Rwanda ya 2019, afite etape 3 za Tour du Rwanda, harimo yatwaye mu mwaka wa 2012 ndetse n'ibyo yatwaye 2019, yabaye wa kabiri muri Tour d'Orangakwi, akaba ari isiganwa rira mu gihugu cy'Ubushinwa, mu gihe cyo yabaye inshuro ebyiri champion wa Eritrea muri 2020 ndetse 2018, yabaye wa gatatu kuri classement general muri Presidential Cycling Tour, isiganwa rikomeye cyane ba muri Turkiya, mu gihe cyo kandi yabaye uwa kabiri muri etape ya La Vuelta ya Espagne mu mwaka wa 2017. Iyi etape rero yo muri La Vuelta ndaje mukamba babwira umuntu waje kwitwara Merayo Kudus, nababwiye ngo iyi ni izina rikomeye, gusa Peloton ntabwo ishaka. Total Energy yagarutse. Total Energy ikipe navuga ko y'umunsi, ikipe yakomeje kugenda ihangana kuva isiganwa ritangiye. Total Energy nayo ikaba yagarutse, ndetse urabona ko igikundi kirimo Peloton y'isiganwa, urabona ko yanze ko ino gap ikomeza kuba ndende, bamaze kwegera, ndetse yewe ubwo Tete Dora Kuruse ntabwo bakiri babiri, bamaze kuba batatu, kubera ko n'umukinnyi w'ikipe ya Total Energy nawe akaba yamaze gucomekamo igare kugira ngo
Total Energy nk'ikipe y'umunsi, ikipe ikomeje kugenda yangana, navuga kuva isiganwa rigitangira, ikipe ya Total Energy kugeza uno munsi navuga ko ari ikipe ikomeje kugenda imbere. Shyorongi na Pierre Tour combatif umunsi, reka mvuge ko nubwo ntari muri jiri araza guhabwa igihembo cy'umukinnyi wateye kurusha abandi, ariko Pierre Tour arimo arensiza. Pierre Tour ntarakuraho, Pierre Tour arimo aramanuka Shyorongi. Nabwiraga ko rero mu mwaka wa 2017 Kudus yabaye wa kabiri muri etape ya gatanu ya La Vuelta, etape yaje gutwarwa n'umukinnyi mwiza kugeza ubu ngubu wa kabiri mu mateka y'igihugu cya Kazakhstan, wakurikiye Alexander Luchenko, Alexander Vunikorov, akaba yitwa Alexei Luchenko, akaba yaje gusiga muri Kudus amasegonda 20 muri desante. Iyo cross ngiriyo niba muri cyo kuko iyo rifite nk'imfuruka ya 45 iyo niryo cross rimwe ryo niba muri cyo nigeze kubigerageza ndimo kwikoresha sport, mageze mfashe feri biranga amahirwe nagize namwe mu buzima, nta modoka iri mu muhanda naho ngubu ntago tuba dukogeza bari kubura amateka. Rero nuko buriya iyo uva igicuma umanuka mu rukomo habamo ikorosi naryo rimwe, babona menshi ariko ni rimwe. Impamvu babyita rimwe, reba nk'iri ngiri nta kintu ari gukoreho, reba imbere agiye kurikata bisanzwe nkuko wakata reba ukuntu zeri imeze, nuko ngo urimo urakata umuranga ishoka, ibyo biroroshye. Ariko imbere ndaza kureka iryo cross irajyamo, ni cross rimwe riba muri Shyorongi, ntabwo rijya rikatika. Kugira ngo rikate biba bigusaba ko niba ufite kilometero 30 ku isaha ugomba kujya kuri kilometero 30 ku isaha, ugomba kwita ugabanyamo kabiri kugira ngo ubashe kuba iryo korosi warikata. Ahangaha rero tugiye kurebera, ndabona Merawi Kudus, ni Fabien Dube azamutse, ni Fabien Dube, ndetse Fabien Dube ni amasegonda 5 kuri William Rosef. Ikintu kigiye kuba rero, tugiye kureba niba Ruganzu yongera kwiterera kuko birasa nkaho mino desante. Reka turebe rero, uyu ni Dawid Yemane Nyabugogo, singizira miliyoni za Nyabugogo. Rero aba bantu bakunda urukundo, si uko barebera ubuntu, kubera ko hari byinshi by'ubuntu tujya tubona ariko bititabirwa. Urukundo igare, Masengesho Venker ngo muri desante ikomeye cyane mo Dawid Yemane, ndabona mu munya Eritrea. Birasa nkaho rero byose bitagiye kwera muri Shyorongi rero, ariko mbibutse neza yuko bagiye gutambika berekeza Nyabugogo. Angaho byose biraza kuba rero, kugeza ubu rero dufite abakinnyi batatu bari imbere. Kudus harimo Kireki ndetse na Dube, atake desante za cyane hariya kuri speed ya jaune. Ntekereza ko turebye kuri chronometer ntabwo tuba turi munsi ya kilometero 80 ku isaha. Ninde uza kuwa mbere Nyabugogo? Nyuma ya Nyabugogo rero tuzaza kuzamuka Kimisagara, harimo agapando katagoye cyane kugira ngo ugere hariya hafi y'abantu bazi kuri Wasake kuko hari amadoda. Nyuma yaho haza kuba igitambika kitari gitoya cyane twerekeza Kimisagara ku isoko ku bantu bagura inkweto. Ntekereza ko byose muri bifite mu gihe cyo rero. Nyuma yaho ngaho ahita akurikiyeho kuzamuka hariya kwa Mutwe, bakaba rero bakomeje kumanuka. Mu kanya barabaza kuba bageze hariya kuri za Arsenal bakata abandi bari imbere cy'inyoni, barimo Venker Masengesho. Gusa ubona ko gushyiraho gucomeka ntabwo aribo bari imbere, ariko gucomeka iyi groupe irimo Dawid Yemane birasa nkaho byagoranye. Masengesho Venker gumaho, Masengesho Venker nukureho, Masengesho Venker kuba hafi y'Abanyeritrea bagutambikishe muri Nyabugogo kuko niwe munyarwanda duhanze amaso. Masengesho Venker niwe muntu wenyine ufite idarapo ririmo amabara atatu n'izuba. Ngabo rero bakaze ku giti cy'inyoni baba we ugiye kuranya Nyabugogo rero utajya afite groupe mayo jaune, hari ikipe ya ese Premier Tech ese acyari Blackmo. Ndabona Total Energy nawe kuri Rote Destiny umwanya wo kuba rero. Ahangaha tugeze n'iki ni muri cyo bita zone ya deshe. Ahangaha hari imodoka iza guturuka inyuma iza kuba ifata ibintu byose guta, ntabwo wemerewe ko wata bino bintu Nyabugogo kubera ko waba uri kwanduza. Nkuko n'ikira cyapa kiravuga ngo birarangiye ahangaha no gutera imyanda, kubera ko Yose yasabye ko niba uri umukinnyi wamagaye kugira ngo unyongwe neza bisaba ko ugomba kuba ufite umwuka. Ntabwo rero wagira umwuka mu gihe cyo wamaze kwangiza ibidukikije, ntabwo wagira umwuka mu gihe wamaze kwangiza ibidukikije. Ni ukuvuga ngo rero tete dora kuruse noneho abakinnyi hakaba habayemo gukurozinga gapu. Abakinnyi batatu bakaba rero n'ubundi bongeye gukururwa na groupe mayo jaune yarebare inyuma. Indi atake y'abakinnyi batatu, atake y'abakinnyi batatu twinjira mu metero. Portico Meta, Total Energy ndetse na Bingo. Aba bantu bo muri Total Energy bo kwa René Bernardo nta genge bashaka gutanga. Total Energy bakoreye umwiherero hano mu Rwanda bataha mu Bufaransa bakajya gukina bakagaruka. Total Energy twavuze ko umusore witwa Pierre Tour
aza kugeza ubu ngubu ari we mukinnyi wa combative cyangwa wahanganye, ariko ikipe ya Totari ni nayo kipe navuga ko no musi nayo yaje guhangana. Fabien Dube akaba ubu ngubu ari we Dube akaba ari we uyoboye. Nibyo aravuga ko rero niba tuvuga ko Pierre Tour ari umukinnyi wahanganye kugeza ubu ngubu twinjira mu metero 10 bya nyuma, ekipe ya Total Energy nayo niyo kipe yahanganye kuruta izindi kugeza ubu ngubu. Team Bingolo WB bafashe ninde wo muri batatu bafashe umwanzuro. Ndabona hariya Eri Rayo do Pakora, Eri Rayo do Kinyoni bagera Nyabugogo aho batangira baza Kimisagara. Nta muntu ushaka gukorana na William Roself, ikibazo gikomeye cyane kuri groupe Mayo Jaune. Nta muntu ushaka gukora, nyamara kandi batatu bari imbere murakoranza. Ndabona hari umusoro muri Bingo nimero 170, nimero 170 na kane na rimwe ni nabona ari ni 170 na kare natuge ko natuge ni 174 akaba ari Julien akaba ari Giacomo Villa ndebera kuri classement general rero turebe kuko iyi break igiye irimo ikibazo gikomeye cyane kuri William Roself. Ikibazo cya mbere kirimo niki nuko uyu musore wambaye Dube, harimo kandi umusore wa Politico Meta yambaye nimero 71 ni Jema Dario Gomez Becera David. Aba bantu bose ni ikibazo kuri classement general, batatu bose bagiye n'ikibazo kuri classement general. Batatu bagiye rero ni ikibazo kuri classement general. Reka turebe umusore Pierre Tour. Fabien Dube yatakiye Nyabugogo. Fabien Dube agiye kuzamuka Kimisagara ariko ntabwo bashaka gukuraho n'abasore muri Politico Meta, Jermain Dario Gomez Becera ndetse akaba kandi inyuma ye hari Giacomo Villa. Nyabugogo miliyoni enye z'abanyarwanda zaje kureba urukundo igare bararikunda, ntabwo ari kubishyurira ubuntu, nuko uyu mukino waryoha, nuko uyu mukino usobanuka wumva. Reka turebe Kimisagara David, ubu ngubu bishoboka wagiye muri break nziza wajya kugura inkweto nziza kuko ntabwo inkweto nziza cyane burya. Nyabugogo rero ngaho hakana kuri miliyoni enye cyangwa se niba mvuze akana bara none uze kumva umubare. Ngabo rero basore Fabien Dube azamuka ndetse na Becera bari kumwe na Villa, ariko Villa arasigaye. Villa yamwatakiye kuri ya Wasake hariya bazamutse we Fabien Dube akaba azamukiye na Jermain Dario Gomez Becera. Ese baraza kwizamura kwa mutwe cyane ko ubwo abantu bakurikiye igare Dube amakuru meza yarabonye ko kugeza nguko breakaway yasigaye amaze kuvaho uyu musore w'ikipe ya Bingo Giacomo Villa. ubu ni umwanya wo kwinsisa kuko ikipe ikeneye amafaranga, ikipe ikeneye amanota kubera ko amanota babonye ntabwo baraba ikipe ya World Tour. Fabien Dube ari ku mwanya wa 4 amasegonda 9, nuvuga ngo kugeza ubu ngubu n'amasegonda 9 n'amasegonda 9 yonyine uwitwa Fabien Dube arimo arasigwa na Mayo Jaune William Roself. Ese uyu musore yitwa Becera afite ubushake bwo kuba yafatanya na Fabien Dube bakaza inyuma, kandi hari ndabona groupe Mayo Jaune yamaze gusara, bakaba harimo abasore barimo Akiro Arefaine, hari imbere ndabona attaque ya Isere Premier Tech. William Roself ashize ku ruhande, William Roself yamatunga groupe Mayo Jaune bagiye kuzana, ndabona Dawid Yemande ku mwanya wa 2 undi aragiye ugembe tujye kuya breakaway y'abantu batatu, ariko ndabona uyu musore ni Giacomo Villa asa nkaho kugenda asigara. Ndabona hano groupe Mayo Jaune bari kwinsista William Roself, harimo Manza Bayirike Radio aracyarimo muri no groupe kugeza ubu ngubu. Ndabona abasore ikipe ya Roto Destiny akaba ari nimero 113 akaba ari Logan Kiri niwe champion wa New Zealand akaba yazamutse muri ikipe muri uno mwaka. Ese araza kuba yabasha kwifasha kugira ngo azamuke uko byabyiza kuri kukirana Ewan Caleb, umwe mu sprinter beza cyane bazwi kuri Champs-Élysées iyo Tour de France irangira, cyane bigendeye kuri technique ya aerodynamic kuko ni mugufi ariko numwe mu bantu beza nabo twagize. Umwe mu bantu bashoboye guhangana mu minsi yake na Peter Sagan umaze gutwara etape nyinshi za Tour de France, akaba ari kumwe na Muze Eddy Merckx. Uyu mugabo Eddy Merckx yabaye mu mwaka w'1940 na kangahe yakiniye umubiri ukomeye cyane wubakiye ikibumbano hariya i Bruxelles. Ni umwe mu beza kuko yatwaraga Grand Tour ndetse akaba na mwiza mu masiganwa y'umunsi umwe mu cyo bitwita Monima ni amasiganwa aba ku munsi umwe, ni Monima zigera nko kuri 7 niba ntibeshye. Harimo amasiganwa za Strade Bianche, harimo amasiganwa nka Tour de Flandre ndetse n'amasiganwa za Paris-Roubaix yakiriwemo na Areruya Joseph ubwo yari mu ikipe ya Derco Marseille. Hanyuma rero Tete de la Course bari babiri, ariko groupe y'abandi bakinnyi bane nayo ikaba yamaze kubegera mu gihe bageze hariya za Kimisagara, bamaze kurenga Maison de Jeunes, bamaze kugera hariya hafi n'urusengero rwa Restoration Church abazara za Kimisagara. Groupe rero Tete de la Course bakaba bamaze
kuba abakinnyi kugeza ubu ngubu batandatu, bamaze kugera kuba abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu, abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu. Ekipe ya Team Port Cometa ndetse yewe hakabamo Eritrea, hakabamo Total Energy no musi yakomeje kugenda ihangana cyane cyane kuri uno musore Dube. Dube urabona ko arimo arareba inyuma cyane cyane kuko Dube arabizi ko ari gusigwa amasegonda. Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda. N'umusore yitwa Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda 9 gusa na mayo jaune. Sprint ya Kimisagara nayo navuga ngo na avantage kuri Munyaneza Didier ko nta muntu uri kurwana classement general cyangwa se kurwana classement reka kilometero 5 za nyuma rero. Kilometero 5 za nyuma tugiye kuzamuka kwa mutwe aho mu bice bibiri. Igice cya mbere ukireba ku muhanda hariya akamano hamamo ikorosi ku muhanda ujya mu Gitega cya hafi ujya mu cyaha hariya ni gutangiye kubona agace kandi ka kabiri kazamuka kagera ku murongo. Ukimara kubinduka hariya rero ikintu kibaze ko gisigaye baza kuba kwerekeza Nyamirambo, byose bigiye kubera Nyamirambo Kimisagara bari umukino w'amagare. Abangaba bagira amahirwe uko ndabona hano komande yose yafashwe na William Rossef Junior uyu munsi wahuye n'akazi gakomeye cyane kubera ko ekipe ya Sude Quick Step ntabwo igeze imubanira, ntabwo tubona nibura bakontorora isiganwa. Dore iyi groupe izamutsemo babiri, harimo abasore ikipe babiri ikipe ya Politico Meta, harimo German Dario Gomez Becera, hakaba bazamutsemo Elirayo Dopakora, Jonathan Nestrepo Valencia. Ese biraza gukunda mu bandi kandi bazamutsemo umunya Eritrea, harimo umunya Eritrea rero nimero 104 nimero 134 nibyo ni umunya Eritrea rero nimero 134 akaba ari Zerai Nahom Alaya, ari kumwe rero n'umusore w'ikipe ya Astana akaba ari Ikandose nimero ubu ngubu kugeza ubu ni bukeza no wakane kuri classement general. Ninde ufashe komande rero ikipe ya Politico Meta ibifashe mu biganza kubera ko bafite amahirwe yuko mu gihe cyo uyu musore ni German Dario Gomez yaba akoze isaga Becera agakora ibishoboka byose akabaza gusetinga neza Elirayo Dopakora, Jonathan Valencia Restrepo. Ahangaha biraza kuba tugiye kubona etape ya munani muri Colombia, maze abanyakolombia bavuga bati nkuko twagize abandi beza barimo nka Rodrigo Contreras bagatwara etape hano mu Rwanda ntawe utaba rero. Ngabo rero uko muri kubona rero bazamuka berekeza kwa mutwe, twagiye kwa mutwe David, tugiye kwinjira muri zone pave. Nabwiraga nugera hari imbere ku muhanda ukatujye cya hafi nako agace ka mbere ko kuzamuka kwa mutwe karangiye. Aho rero tuba tuvuye mu buhaname ari akantu ka metero nka 20 gafite ubuhaname buri hejuru. Nyuma rero dore icyo bisaba rero reka mbabwiye tekinike yo kunyonga mu ipave. Iyo ugiye kwinjira mu ipave ugomba kuba amaze gukora ibintu byose wasaba gukora byo guhindura vitesse yawe, kubera ko niba muri kureba neza kuri noga rya Destiny igari rigenda ryicundagura. Ntabwo rero wahindura umunyururu igari kwicundagura kuko iyo uhinduye umunyururu tusimbuka. Bivuze iki rero? Iyo ugiye kwinjira mu mapave ugomba kwinjirana iminyururu yose ishoboka ugomba kuzamukana kuko nta na kimwe gishobora kubaho cyo guhindura. Bivuze iki rero? Bivuze ko speed utangiranye hari hasi kwa mutwe niyo ugomba kuba uminukana kuri muhanda uva mu mujyi. Akaba ari groupe y'abakinnyi bagera kuri batandatu, abakinnyi babiri ba Politico Meta, umukinnyi umwe wa Total Energy, umukinnyi umwe wa SNM Pretec, umukinnyi umwe w'ikipe ya Eritrea ndetse n'umukinnyi w'ikipe ya Astana. Kugeza ubu ngubu bakaba aribo bakinnyi batandatu bari imbere cyangwa se abakinnyi bayoboye tete de la course, bayoboye iri siganwa muri rusange. Akaba rero aribo bakinnyi bari imbere. Akaba rero ari ibirometero 3 ndetse na metero 800. Akaba ari metero 3 ndetse na metero 800 bisigaye kugira ngo abakinnyi baze bagere hano ku musozi aho hanyuma rero tukaba abakinnyi bakaba bamaze kuva mu mapave ni ibirometero 3 ndetse na metero 500 bakaba bamaze kugera hariya kuri 40. Ese niwe mukinnyi uza kugera hano ku murongo ari uwa mbere? Abakinnyi batatu bari imbere bafite Cheza, abacheza inyuma nabo bagera kuri batatu, mu kanya gato ya metero 3 ndetse na metero 500 baraza kuba bageze ahangaha.
baraza kuba bageze ahangaha mu gihe rero groupe mayo jaune nayo yamaze kuva mu mapave bamaze kugera kuri 40 ibirometero 3 ndetse na metero 200 bazamuka hariya kuri 40 urabona ko Tete de la Course bakaba bamaze kugera hariya bamaze kugera ku ntwari Tete de la Course bamaze kugera hariya ku ntwari bazamuka abakinnyi ndabona ari abakinnyi batanu bayoboye iri siganwa muri rusange abakinnyi batanu bayoboye iri siganwa muri rusange hanyuma Kayishema turi kwinjira mu birometero 3 bya nyuma n'abakinnyi batanu ariko Kayishema mu gihe tugera mu birometero 3 bya nyuma abantu bategereje igare bareba urukundo ndetse n'ubwiza bwayo twabwira ko hari inkuru nziza yo kubahindurira ubuzima Akanyenyeri 586 urwego Akanyenyeri 586 urwego igihe umaze gukina aho ngaho rero ufite amahirwe yo kuba wakegukana ibihembo bitandukanye harimo imodoka ya Hyundai Tucson ugomba gutsindira harimo kandi moto itsindirwa nyuma ya moto rero kandi ushobora no kuhatsindira ibintu bitandukanye mu gihe ibintu bitandukanye watsindira reka mubwire ko harimo telefone 3 buri munsi harimo amagare y'abanyonzi hakaba n'ibindi rero kuba kuri iki cyumweru hari abantu babiri bazatsindira ibihumbi 500 rero bya Minervare waba wifuza rero gutunga ikinyabiziga cyawe igihe cyawe uyu no munsi wa nyuma ukurikiza gukinira moto ukazayitsindirwa ku munsi kandi Akanyenyeri 586 urwego ubundi winjiye mu banyamahirwe Minervare ukaba uzi ko ikwiye ku bana bawe ukaba uzi ko hari moto imodoka televiziyo ndetse n'ibitandukanye ngaho rero David ahagiye kubera ibintu ndabona bose bazamutse ariko ikintu kirimo rero babwira ko byose biraza guhinduka bigeze kuri Kigali Pele Stadium William Roself arazamutse kwa ko imbere mu hajyemo Fabien Dube ndabona ikipe abarimo umusore urimo Laura Blake azamutse Manzi Abayirike Karadiare Sisa ubu no tugiye kuganira urukundo hanyuma rero muri rusange nkaba nababwira ko nyuma yuko uhinduriwe ubuzima igihembo gikwiye Akanyenyeri 586 urwego ibihembo bigiye bitandukanye Hyundai Tucson rizatsinirwa tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu ariko n'ibihembo bindi moto Minerval ku musejo abanyamahirwe babiri baraza kubayibona turababwira ko rero numara kuba wabonye icyo gihembo Kayishema wikitwa Techno Market Printing House nuvuga ngo niba ushaka kubrandinga neza iwawe cyangwa se aho ukorera cyangwa ikindi cyari cyo cyose izi modoka tubona zibrandinze imyambaro abantu babrandinze muri rusange navuga ko Kayishema Techno Market kugeza ubu ngubu rero niba ukeneye guhesha isura yawe kinyamwuga business yawe uragana no Techno Market Printing House wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho muri rusange mu gusohora promotion muri promotion material complex material banners z'ubwoko bwose bugezweho n'ibindi byose wakenera muri rusange bijyanye na printing na branding urasanga Techno Market hariya mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Tedemiri ahateganye no kwa Namage nuvuga ngo baraguha service yihuse kandi inoze ku bindi bisobanuro niba ushaka kugana Techno Market Printing House urabahamagara kuri 0778558800 cyangwa se ubasaye kuri website yabo ni wa eshatu akadomo Techno Market Rwanda.com kuri tapi barahatambutse ikipe ya Politico Meta ikaba ari iri gukontora kugeza ubu ngubu harimo indi groupe ijemo Dawid Tieman inyuma yaho murabona William Roself Ruganzu Junior bakaba bazamutse Dodani ya mbere irenze utugeze muri kilometero 1.600 aha rero niho byose giye kubera ndabona hariya Resrepo Jonathan Valencia akora kwituma nabwira mutoza ati isigiye cyabari iki ariko kandi baracyamukurira hariya ikipe atanga ubutumwa bwa nyuma hariya uyu ni Elirayo amukururira uyu musakina na Gomez Bekera marakina Klasoma Generale ndetse kandi n'uyu Resrepo agakina Klasoma Generale ese aba etape ya munani kwiri ariko kandi inyuma bafiteho Ikani Dosiev akaba umusore w'ikipe ya Astana Kazakhstan hariya muri Kazakhstan inyuma kandi akaba dore hano William azamuye Kadance azamuye rero kandi ayizamuranye n'umusore muri IC Premier Tech akaba ari Moritz Krechi baze kandi n'umusore w'ikipe ya UAE Politico Meta iracyakomeza Politico Meta ya Kensista ndabona ubutumwa butari bwiza cyane mu maso y'umunyakazakhstan akaba ari Ikan Dosiev hari ukuntu utangira kubona umuntu atanya kwigenga ariko Dawid Tieman agiye kujoininga no groupe ya 6 aha rero buri kugabanya amahirwe yo kuba watsinda bagiye kugera kurya nyuma
hanyuma rero unarakubwira ko mayo jaune William Rosefu asiga amasegonda 30 niyo mpamvu atangiye kwensista kuko kugeza ubu nta kintu agomba gukora, nta muntu mu ikipe bamukoreye, byose agomba kubiharanira kugeza ubu. William Rosefu arimo arensisa, William Rosefu arimo areba ko atakunye gukora amakosa yakoreye hano umwaka ushize angani watakaje umwenda w'umuhondo kubera ko byaje kurangira Enoch Murbrane yambara umwenda w'umuhondo bihita binarangira kuri iki Canal Olympia. Ese William Rosefu aremera habaye ikosa, twageze ku cyitwa La Flamme Rouge, nuko ngo tugeze mu kilometero ya nyuma. Mu kilometero cya nyuma mbabwira Restrepo aratuje David. Restrepo aratuje ariko nawe yatangiye gusa naho yegera, mbibutsa ko kandi hano muri iri siganwa turi kumwe na Kevent rero gufasha kugira ibihe byiza nabo muri kumwe. Kevent ihuza inshuti zigana ijambo zidategana zikungurana ibitekerezo kandi bikaba ari nta makemwa. Kevent wayikoresha muri cocktail, Kevent ni inzoga wanywa yonyine, Kevent yaba iyo mu icupa rinini cyangwa se mu icupa ritoya, murayisanga ahantu hose, haba muri supermarket, mu tubari, muri hoteli, muri rikasowa, muri butike ndetse n'ahandi hose. Rero ni Kevent, ni mugane Gashemere Business Company Limited, bashakwa uramagara kuri 0788389497 tari twinjira irya nyuma bamaze kuri kata bajya gukata muri rya cross rizamuka ritanye nono wa musozi neza wa Norvege Kayishema ikorosi rimwe noneho bakahita bagera hano kuri finish kuri uno murongo. Ikipe ya Politico Meta Bucere yamaze kwemera kuba igitambo cy'uno munsi. Jayman Dario Gomez Bucera yabonye ko byose bishoboka akaba afata umwanzuro. Ngaba rero batangiye kuza, turi muri kilometero cya nyuma. Politico Meta ese hari umuntu witeguye kuba yaza akaba yajyanye nyuma. Politico Meta cyafite ibintu ndabona ndetse yerekana ibimenyetso bitari byiza, arajya umunya Eritrea Restrepo Jonathan Valencia, inyuma ndabona Dawit Yemana azamuka. Ese n'inzu za gutsinda etape yazamutse umusore wa Restrepo Jonathan Valencia yamaze kuzamuka, yamaze gucomeka mu igare rya Becera. Ndabona abantu batangiye kugaragaza ibimenyetso bike harimo nka Datiev. Ese biraza gukunda? Politico Meta irigurira ko yakora ibirenze. Mayo jaune ari ku masegonda 20 kugeza ubu ngubu. Ese araza gukora kuko nibigenda gutya arongera kuba agira ibihe bibi cyane hano kuri Mont Kigali. Ekipe acceleration hariya ku ikipe ya Politico Meta, attaque acceleration nza cyane hano, araccélera Politico Meta. Ese biraza gukunda? Datiev arakurikira arasigara. Datiev Politico Meta, Bucera, Jayman Bucera muri metero za nyuma. Bucera aza kugera hano. Restrepo yakuyeho Becera. Datiev arakurikira, nta muntu ufite amaguru ko yakurikira uno musore wo muri umunya Colombia. Restrepo arategereza contre attaque. Restrepo nawe arataka. Datiev arakurikira biranga. Restrepo Jonathan Valencia bija muri metero za nyuma. Valencia Restrepo arakurikira, turebe rero Politico Meta sprint araza cyane, akora sprint hariya. Politico Meta biraze, Politico Meta birayigoye. Israel Primiate, Israel promete que timu Politico Meta yakomeje kurwana. Timu Politico Meta yarwanye mayo jaune William Junior Rosefu, ibyo kurwana kuri mayo jaune bikaba byanze. Umusore witwa Blackmore Wesley Prometeke, umusore witwa Blackmore Wesley Prometeke, Blackmore Wesley Prometeke akaba ari we ugeze ku murongo ari uwa mbere. Blackmore Manizabaye Eric Karadio, William Rosefu atakaje umwenda w'umuhondo. Manizabaye umunyarwanda wa mbere wambutse umurongo. William Rosefu Junior atakaje. Mera wikudutse yamaze gutambuka umurongo. Reba hari icyo umusosobanuye, umuntu araturufuze nk'ugiye gupfa. Mont Kigali hano bisaba ko umuntu ugomba kumutwara neza yitonze. Blackmore Joseph yambaye mwendo mu asembara umwambaro kuko yasigagwa amasegonda 2 gusa na William Rosefu. Ntabwo azabyibagirwa, ntabwo azigiye kumbura Mont Kigali 2023 niwe atakaje umwenda w'umuhondo. Enoch Murbrane wambara. Ezi ikipe ya Tudai Quick Step iraza gukora iyihe tekiniki ituma usubira umwenda w'umuhondo. Matsengesho Veker nawe atambuka umurongo. Mont Kigali wayibonye nicyo umusozi uvuze. Iyo bategura umukino w'amagare bategura mu misozi, ku bakinnyi barabara, ku bafana tukishima. Ku bafana abantu barishima, ku bakinnyi abantu bakabara. Umusore witwa Blackmore, no musore witwa
Blackmore ku munsi w'ejo yari yabaye uwa gatatu kuri individual time trial, ahita ajya ku mwanya wa kabiri kuri general classification, ari kurushwa amasegonda abiri na William Junior Serefu. Uno munsi rero Peter Joseph Blackmore akaba rero akaba afata umwambaro w'umuhondo kugeza ubu ngubu kuri provisional general classification. Kugeza ubu ngubu akaba afata umwambaro w'umuhondo umusore wa Bingo W. Blackmore tayari nkuko twabivugaga rero ntabwo bikiri provisional, ahubwo Blackmore akaba afashe mayo jaune nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune kuri etape ya kabiri. Undi mukinnyi wa Israel Prometech akaba yambaye umwambaro w'umuhondo nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune. Undi mukinnyi wa kabiri wa Israel Prometech, ikipe irimo Simon Ika Chris Froome, akaba yambaye umwambaro w'umuhondo ni yitwa Blackmore, umusore Blackmore wa Israel Prometech. Blackmore akaba yambaye umwambaro w'umuhondo kugeza ubu yegukanye ino etape ya Musanze Mont Kigali. Blackmore ahita anambara n'umwambaro w'umuhondo witwa William Junior Serefu, umwambaro w'umuhondo arawutakaza. Hanyuma rero mu gihe abakinnyi bakiri kugera ngaha tubabwiye ko n'ubundi ni benshi tuba twajyanye baduherekeza kugira ngo tubashe kubagezaho ino Tour du Rwanda live. Ariyo mpamvu rero iyo ushaka kumenyekanisha ibikorwa byawe ugana RBA kuko uramamara kandi mu gihe gitoya ibikorwa byawe bikamenyekana. Noneho tugiye gufata akanya gato kugira ngo twamaze tuze kugaruka n'ubundi turareba muri rusange uko abakinnyi bageze hano ndetse no kugira classification n'ibihembo byose tuzakomeza tuganiraho uko aka gace kagenze. Kugira abakinnyi babiri muri kilometero 2 za nyuma